Da, pa moje isto bio. Što se rekao, kad nisam... Dobrodošli na početak turneje za folklornog ansambla doktora Ivana Ivanića u Južnoj Americi. ZFA.hr. Upravo smo sada stigli u Beč, nemamo pojma o čemu se proljenje. Šta se sada događa? Naime, naši koferi su netragomičezli. U Beču kad skreneš lijevo, onda ode sve koje. Kao što vidite, skupili smo se tu u velikom broju da bismo proslavili okupljanje ovoga najboljeg amaterskog ansambla koji ima ono što 1550 kopaja kojih inače nema, da bi otišli u Južnu Ameriku na turneju koja se pamti. Da ne duljimo, bio je to dio izravnog prijenosa sa bečkog Flughafena. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der schönen Stadt der Welt. Dobrodošli, baš nam je drago da ste došli, da ste dobro došli, čekali i organizirali smo ovo već ima mjeseci. Trebamo se potrgati već. ¿Cómo aprendiste español? Solamente de telenovelas. Mirando telenovelas, aprendiste español. Español, sí. ¿Qué sabes? A ver. Toda la semana, háblalo, llorando y hablando. Déjame paz. Yo no puedo más. Vete, soy embarazada. Muy bueno, bravo. Ispod jorgovana njega će probuditi zora sunnjeg dana, njega će probuditi zora sunnjeg dana. Que le gusta todo lo que de ti le proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que contiene, ay, nadie abre sus ojos, la gracia de estos que tiene. Ay, nadie abre sus ojos, la gracia de estos que tiene. Vidi Beč, pada mi na me suzije, mislila je da sam željela me noć besede. Oj, suzije, danas mi nismo ništa daleko. Oj,
susje. Nije mi se dopao toga. Sad se vodimo prema Andama. Ovo je užasno siromašan neki kvart. Kapitulirao je. Kapitulacija. Ups, tresi se kolube. Su kosti ruke. E, a gle Aru gore. Gdje je? Još mi riši. Ajoj. Ja ne vjerujem. Jesus Christ. Ništa ljudi, ja se bacam u ribičiju. A šta sad, to imam ja dobro. Vidiš cijeli grad. Isuse gledao. Kultur je već tražio, ali ima internet, da je na Facebooku. Svi. Još svi. Vidio bi a, i ne. A mi idemo.